الله أكبر الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا başka hak ibadetke layıklı ilah yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anın galemlerge rahmet etip jiberilgen sonda ilçesi hamda peygamberi. Allah subhanahu ve teala bizlerini bu dünyaya getirdi. Lakin oyun külkü üçün değil. Allah Teala ayette "Efehasibetum ennema halaqnakum abatha ve ennekum ileyna la turca'un." Siz oynaysızmı biz sizni bu dünyaya oyun külkü üçün getirdik, hem siz bizning yanına qaytmazsızmı deb oynaysızmı dedi Allah. Yo'q, demak maqsad bor. Ham shu maqsadni belgilab Allah Teala Talaq surasining 12-oyatida aytdi. Allohul-lezî xalaqa sab'a samawati ve minal ardi mithlahunna yetenezzalul emru beynehunna lita'lemu ennallaha ala kulli şeyin qadir ve ennallaha qad ahata bi kulli şeyin ilma. Allah Rabbimiz aytdi. Allah jidi qatni ham shul ravishda jirni de bor qildi. Allar orasına o'z emrin indire. Yani Allah Teala idare ete. Jir ham ko'k orasında olan bütün xalqlar, mahluklar bilan. Çünkü onun emrinden başka bu dünyada bir narsa da bulmaydı. Bir yaproq da silkinmi Allah Teala'nın emrinden başka. Ham Allah Teala'nın emri ine yani onun dini ine. Emirleri hem kıyganların Allah Teala şeriatını indirer. Ni için değil? Siz bilsin için Allah Teala'nın kudreti başka nersege yeter. Hem o bütün nerseni bölüşü ikenligin siz tanısın için değil. Bu ayetten alimler çıkıp aytadi demek Adem balasının bu dünyada yaşamının bir maksadı Allah Teala'nın nindi sıfatları var ikenligin bilü, öğrenu, Allah'ını tanı. Hem her bir Adem balasının üstünde farz bulup dura Allah Teala'nın kim ikenligin bilü. Allah'a namaz okuyuz. Allah rizalığı için namazlarımızda durguzamız, rozalarımızda tutamız. Lakin kimsin Allah nindi onun sıfatları var, nindi onun isimleri var ikenligin ko'pchilik halda biz bilmaymiz, qizg'anishga qarshi. Bu bizning ustimizda vazifa. Allah bizga uni yukladi, amr etdi. Ham bugungi va'zimni Alloh Taolaning bir sifatini anglatib ketishga bag'ishlamoqchi. Bu sifat Alloh Taolaning rahmat sifati. Rahmat merhametlik, rahimlik sıfatı. Rahmet deganda bu bizning totar tilinde biz endi g'alatilangan rahmat so'zi turida aytmaymiz. Yo'q, rahma degan g'arab tilidan so'z marhamatlik, rahimlik, ruscha aytganda milost degan so'z turida biz so'raymiz. Alloh Taala bu sıfatının büyüklüğünü bizge bildirip o'z kitabı Qur'oni Karim'de şu sıfatlarını iske alıp başlayın. Qur'onning başında biz başlayız. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimli hem merhametli Allah'ın ismi bilen başlayın deb aytamiz. Hem Allah Teala Qur'onning en büyük suresi Fatiha suresinde şu isimlerini iske alar. Bizge haber verir, o'zining rahimli hem merhametli ekanligi turibdi.
түгел, һәрбер сүрәнең башында шушы исемләрне әйтүне тиешле кылды. Бары тик Тәүбә сүрәсеннән башка. Һәм Куръанда аерым бер сүрә дә иңдерде, Ар-Рахман дигән, Рәхимле дип аталган сүрә. Һәм бөек пәйгамбәр Сулейман алейхиссалам үзенең хатын язганда да Бисмиллаху мин Сулейман иннаху бисмиллахир-рахманир-рахим. Бу хат Сулейманнан, бу Рәхимле һәм мәрхәмәтле Аллаһның исеме белән язылган дип, шушы исемнәрне искә алып башлый иде. Булар барысы да Аллаһның Рәхимле, рәхмәтле дигән сыйфатының киңлеген, бөеклеген безгә аңлата. Һәм үз рәхмәтенең чиксез икәнлеген белдереп, Аллаһ Тәгалә безгә Гафир сүрәсенең 7-нче аятында үз гаршын күтәрүче фәрештәләрнең сүзләрен искә ала. Һәм нәрсә ди? Аллазина яхмилуна ал-арша ва ман хавлаху юсаббихуна бихамди раббихим ва ю'минуна биhi. Аллаһ Раббыбызның гаршын күтәрүче фәрештәләр, алар Аллаһны мактыйлар. Һәм Аллаһка иман китерәләр ва ястагфируна лиллазина аману. Һәм муъминнәргә алар тәүбә истигфар сорыйлар. Раббана васи'та кулла шай'ин рахматан ва илма. Эй Раббыбыз, син бүтән әйберне үз гыйлемең белән һәм үз рәхмәтең белән уратып алдың дип әйтәләр. Ягъни син бүтән әйберне белгән кебек, Аллаһ Тәгаләнең бу дөньяда белмәгән әйберсе юк. Ва ма тасқуту мин варaqatin илля я'ламуha. Нинди генә яфрак төшмәсен, Аллаһ Тәгалә аны белә ди. Һәм бүтән әйберне белгән кебек, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте бүтән затларга, бүтән халыкларга ирешә. Һәм дөреслектә уйланып карасак, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте безнең тормышыбызның бүтән өлешләрендә күренә. Әсәрен без аны күрәбез. Иң элек дөньяда булган бүтән байлык, бүтән нигъмәт, без сулаган һава, яуган яңгыр, эчкән суыбыз, безнең гәүдәбез, безнең күрү, ишетү, сөйләшү сәләтләре, безгә бирелгән акыл, дөньяда булган ризыклар, байлыклар, безнең гаиләләр, булар барысы да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенең әсәре. Аның рәхимлелегеннән бу безгә бирелде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва бир рахматихи җа'ала лакумул-лайла ван-наһара литаскуну фиһи ва литабтагу мин фадлиһи ла'аллакум ташкурун." Аның рәхмәтеннән ди, ул сезгә төн белән көнне бар кылды. Ягъни төн белән көннең дә аралашуы Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте. Һәр вакыт көн булып тормый, һәм һәр вакыт төн булып та тормый. Литаскуну фиһи ва литабтагу мин фадлиһи. Төннәрен сез тынычланасыз, ял итәсез, көндезләрен сез Аллаһ Тәгаләнең ризыгын таләп итәсез. Төннәре булмаса, кеше йоклый алмыйча интегер ял итә алмас иде. Көндезләре булмаса, кап-караңгы булса, һәр вакыт ризык таләп итәргә, үзенең максатларына ирешергә, ирешү авырайыр. Ләкин Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән безгә буларны көн белән төнне аралаштыра. Һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте күренә безләрне бәла-казалардан, авырлыклардан коткарды. Кем генә булмасын ул, мөселман ул, яисә башка дин әһле ул, ширләсә Аллаһ Тәгалә шифасын бирә. Авырлыкка эләксә Аллаһ Тәгалә аңа чыгу юлын күрсәтә, җиңеләйтә. Бәла-казалардан коткара, афәтләрдән, янгыннардан, су басулардан кешеләр котылалар Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән. Югыйсә ул кеше Аллаһ Тәгаләне бәлки гомерендә бер вакытта искә алмагандыр, гомерендә бер изгелек тә эшләмәгәндер, ләкин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң, ул үз рәхмәте белән аңа ярдәм итсалар ул кешегә. Һәм ул безгә вәгъдә итте: "Фә-инна ма'ал-усри юсра, инна ма'ал-усри юсра." Авырлыктан соң җиңеллек килә. Авырлыктан соң җиңеллек килә дип Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә итте. Һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенең киңлеге бу дөньяда шәригатьнең булуында күренә.
Бу дөньяда шәригатьнең, ислам диненең булуы иң зур рәхмәт. Без ләкин аның турында сирәк уйланабыз. Аллаһы Тәгалә кешеләрнең аны онытуларына карамастан, гыйбадәтне башка затларга сарыф итүләренә карамастан, уйланып карыйк, Аллаһы Тәгалә адәм баласына бөтен әйберне бирде. Бу дөньяга бар кылды. Жан бирде, акыл бирде, гаилә бирде, ризык бирде, яңгырын яудыра. Ләкин кеше бара да Аллаһтан башка икенче затка табына. Агачка булсын, кояшка булсынмы, сүрәткә булсынмы, икенче кешегә булсынмы, үзенең нәфсенә, теләкләренә булсынмы, табына. Ләкин Аллаһы Тәгалә моңа карамаска Аллаһ бөтен әйберне бирде. Ләкин кеше Аллаһны искә дә алмый. Ул гына түгел, ул рәхмәтен башка затларга белдерә бу кеше. Аллаһ моңа карамастан кешеләрне газапламады. Аллаһ кешеләргә тагын фурсат бирде. Пәйгамбәрләрне җибәрде. Динне иңдерде. Бәлки минем кулларым тәүбә кылырлар, уйланырлар, Аллаһка кайтырлар дип. Бу бик зур нигъмәт. Һәм бу Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенең шиксез икәнлегенә бер дәлил. Аллаһы Тәгалә Мөхәммәд пәйгамбәрнең саллаллаһу алейһи ва саллям бу дөньяга килүен дә Аллаһның рәхмәте дип әйтә. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Без сине бу җир шарына, бу дөньяга, бу галәмләргә рәхмәт итеп иңдердек ди. Ягъни бу да аның иңүе дә Аллаһы Тәгаләнең рәхимле булуыннан, мәрхәмәтле булуыннан. Һәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәтлеге шул кадәр киң, шиксез. Шушы рәхимлеге кешеләрне бу дөньяда газаплауны да таләп итә икән. Ничек? Аллаһы Тәгалә Мөхәммәд пәйгамбәргә саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Әл-Ан'ам сүрәсенең 147-нче аятында: "Фә-ин кәззәбука фақул раббукум зу рахматин васи'a ва ла юрадду бә'суһу 'анил қаумил муҗримин." Әгәр дә алар сине ялганчыга санасалар ди, эй Мөхәммәд. Әгәр дә сине ялганчы дип әйтсәләр, синең кавымың сиңа каршы чыкса, син әйт аларга ди. Минем Раббымның рәхмәте киң дип әйт. Һәм ул гөнаһ кылучыларны газаплаудан туктамаячак. Беренче караганда Аллаһы Тәгалә аның рәхмәте киң ди. Мәрхәмәтлеге киң. Ләкин шул ук вакытта Аллаһы Тәгалә гөнаһ кылучыларны газаплый. Моны ничек аңларга дигәндә, ягъни Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте шул кадәр киң, ул үз кулларына сынау, бәла-каза, авырлык, газап җибәреп тора, бәлки алар уйланмаслармы, айнымаслармы? Аңлау өчен генә бер мисал китерсәк, ике ана берсе баласының бөтен теләген үти. Любой каприз. Баласы нәрсә тели, ул аңа бирә. Конфет сорый, балалай сорый. Баласына файда киләме, яисә зыян киләме, ул аны бирә. Бәлки баласының шире бардыр, балалай бер ашаса, аңа зыян килә, ләкин анасы бирә. Һәм бу дөреслектә дөрес тәрбия түгел. Хаталы тәрбия, без моны беләбез. Баласына зыян гына китерә. Икенче ана шушы баласының ничек кенә елавына, кычкыруына, газаплануына карамастан, аңа зыянлы булган әйберне бирми. Сорый балалар әйберне, ләкин ярамый аңа, зыянлы. Һәм анасы рәхмәт йөзеннән, рәхимлек йөзеннән баласын яратканга карап, ул баласына бирми моны. Беренче караганда баласыны газаплый кебек. Бирми бит, баласы җылый, акыра. Ләкин төшенеп карасак, бу аны рәхимлек йөзеннән эшли.
Bu dürüst terbiye oldu. Ama Allah Subhanahu wa Ta'ala Adem balaların bu dünyada azaplı. Böyle kazalar gibi. Ağırlıklar kile, yuvaltılar kile. Mal yuvaltı, doğanları da yuvaltı, rizq yuvaltı. Lakin bunlarni Allah Ta'ala rahmet yüzünden çıkarıyor. Kişi uylanmış ayda, niçin Allah Ta'ala merhametli? Bizga bir şu kadar ağırlık bu dünyada kelar, böyle kaza kelar. Lakin bu böyle kazalarının kelüvi Allah'ın rahmetinden bulup durarken. Ne için? Hatta Adem balası uylansın, tevbe kılsın için. Allah Teala ite ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amantum ve kana Allahu şakiran alima. Allah Teala sizni gazaplardan tutar, siz şükür etseniz, hem siz iman getirseniz. Dürüstlükte Allah Teala şükür etişilerle süyüşü, haber şenersenin bölüşü edilir. Yani biz özümüzde bilemiz, bu dünyada köpme kişi dinge kile, aynı, akılga kile birer ağırlık kilse. Böyle kaza yuvaltı bulganda kişi uylana başlayır. Demek bunlar varsa da Allah Teala'nın rahmeti eserinden oldu. Hem cemaat bu dünyada olan kişiler arasında, hayvanlar bilen birbirleri arasında olan yumuşaklık, merhametlik, rahimlik sıfatları bu Allah Teala'nın rahmetinin eseri oldu. Bunun turunda Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytdi, Allah Teala'nın 100 ölüş rahmeti var diye. Şunun bir ölüşün bu şirke, bu dünyaya düşürdü. 100 ölüşten birisini Allah Teala bu dünyaya düşürdü. Hem şu rahmetinin eseri bilen hayvanlar, kişiler, jinler, kuş-kurtlar öz ara yumuşak bulalar bir-birisine. Öz ara rahimli bulalar. İkinci hadiste şu rahmetinin eseri bilen at özünün tuyağın balası üstünden kötərədi. Balası ozub gitkəndə at tuyağın kötərir. Hətta yanlış balasını basması üçün. Şul rəhmətli əsəri bilən yırtqış hayvanlar balalarına hücum etmirlər. Həm şuşu rəhmətinin əsəri bir günə ölüşü cəməqət. Bu dünyada olan bütün rəhmətini öz üçün almaq. Hatta bu dünyada en yukarı rahimliknin derecesi da olsa ananın balağa qarata bolğan merhametledeki. Hem şulay yok, dünyada en rahimli hem merhametli bolğan Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın da rahimliliği, merhametliliği bana şu bir ölüşke güne girer. Qalğan 99 ölüşünde kıyamet gününe özünün izgi kullarına kaldırdı diye. Kıyamet gününe müminlerge, Müslümanlarga kaldırdı diye. Hem her bir Müslümanlar elbette şuşu rahmetke, merhametlikke erişige turuşu deyişti. Hem o kimlerge ezirlengensin? Nişiksin o merhametlikke Allah Teala'nın kalgan 99 ölüşü rahimliliğine erişirge degende Allah Teala ite وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Namazlarınızda turğuzunuz, zekatlarınızda birigiz, Peygamberimizge boysununuz. Belki sizge Allah Teala'nın rahmeti bulur diye. Şuşu rahmetke erişir için Allah'ın emirlerini müddev gerek, tıganlarından tıyılı gerek. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Jirde değil, gadillik, tigizlik taralgandan soň siz bozlukluk taratmağız diye. Hem Allah'tan korku bilen, ümit bilen sorağız. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Allah'ın rahmeti izgilik işlevşilerine yakın demektir. Hem Allah Teala'nın rahmetin bildirip, kengligin hem şiksizligin bildirip, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha bir hadis gelir. Bir
vakit esirler arasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hatun kızını görer. Bu hatun kız izlene de taba öz balasın taba da indi ko'kragini tirab imiza başlar. Hammani ko'rgandan so'ng Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaqinda bo'lgan sahobalardan so'radi. Mana bu xotin o'z balasin o'tqa tashlar edi deb siz ishonasizmi? O'ylaysizmi? O'tqa tashlaydi deb aytsalar siz menga ishonasizmi dedi. Sahobalar nima dedi? Yo'q albatta dedi. Hech de tashlamas o'tqa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Allah Teala o'z qullarına qarata rahimliroq, shafqatliroq, marhamatliroq şuşu xotinning o'z balasına qaraganda rahimli bo'lganda qaradi. Ya'ni Alloh taolaning rahmati cheksiz. Bu bizga albatta yurakda yengillik, umidimizni bir qoshinda o'zimizga. Narsaga ishlamasak bu dunyoda, lekin nindigina turmushda bo'lmasa, nindigina gunohlar bo'lmasin, adam balasına bir qoshinda umidin uzildi ishlatdi. Endi bo'lmadi mendan. Yarar endi nechik yashadim, shulay yashab o'tiraman dedi. Endi g'afur etmasin deb Alloh taolo yo'q. Alloh taolaning rahmati cheksiz. Buni har vaqt istab o'tira kerak, umidlanirga kerak Alloh taolaning rahmati. Lekin biz buni bunda ko'rdik. Alloh taolaning rahmati izgilik ishlovchilarga yoqdi demakdir. Demak, umidlanibgina meni Alloh taolo endi g'afur etadi, u rahmati cheksiz deb yurugina foyda keltirib yo'q. Shusha rahmatga erishuv uchun amal qilishga kerak. Izgilik ishlarga Alloh taolaga yaqinayga. Shu vaqtda Alloh taolaning rahmatida muvaffaq bo'lsin inshaalloh. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Bu g'azamiz jamoat bunda Alloh taolaning bir sifatini biz anlatib ketdik. Ham aytdik Alloh taolaning sifatlarini, ismlarini bilib, Allohning kim ekanligini bilib, bu bizning ustimizda farz bo'lgan amal. Bizning ustimizda biz imperga tegish bo'lgan amal. Ham biz Allohning kim ekanligini bilsak, bizga bu turmushimizda bo'lgan ikkinchi maqsad ko'pga yengilroq bo'ladi. Bu da bo'lsa Allohga ibodat qilib, Allohning kim ekanligini bilsak, bu vaqtda o'qigan namozimizda, tutgan ro'zamizda biz ana shukr yuzidan ishlayashimiz. Alloh bizga din berdi, bizni qorong'ilikda qoldirmadi, g'azablamadi, bizga fursat berdi. Anga yaqinayirga, chunki ular rahmatli. Endi shu maqsad bilan jamoat Alloh taolaning ism sifatlarini o'rganish darslari bor mashqda. Endi u bizning har srida kuni, chorshanba kuni yastu namozidan so'ng lekin bizning endi boshqa kishilarga anglashli bo'lsin uchun rus tilida bor. Shuning uchun hali yiroq ketmadik. Shuning uchun keligiz Alloh taolaning kim ekanligini, Robbimizning nima sifatlari bor ekanligini o'rganish uchun bunda keligiz jamoat. Hamshular إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله